urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka tugusuhuze tukwifuriza ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba usanzwe dukurikira ariko ukaba utarakora subscribe nyamuneka kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe kandeho utegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi naho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri iki gitondo turi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Hari amakuru rero tugiye kwibandaho, tugiye kubabwira ingingo z'ingenzi bwibandeho. Turashaka kubwira ngo ese waruzi ko kugira ngo M23 igaruke mu gihugu cya RDC byagizwemo uruhare na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda. Ese waruzi ko leta y'u Burundi yabijemo nyuma ikaza iri mu kigare. Ese waruzi ko burya leta ya Uganda yagize kugambanira leta y'u Rwanda mu minsi ishize ubwo yasinyanaga amasezerano na leta ya RDC y'ubufatanye mu byo kubaka imihanda, ubwo company cyangwa se inganda zikora imihanda zashakirwaga ibiraka bivuye muri RDC. Ese waruzi ko u Rwanda rwagambaniwe? Ese waruzi uruhare u Rwanda na Uganda bifite mu bubasha M23 yabifite muri kiriya gihugu? Ese ni ukubera iki mu by'ukuri leta ya Congo idatsinda umutwe mu 23? Ese ni uko wawushyigikiwe n'ibihugu byombi? Ese ni ukubera iki leta y'u Rwanda yavuze ko yagambaniwe na perezida Yoweri Kaguta Museveni ubwo yasinyanaga amasezerano n'ibigo bikomeye byo muri RDC kugira ngo hubakwe imihanda? Ese warubizi? Niba utarubizi dutega amatwi uraza gusobanukirwa. Wowe fata umwanya wawe udukurikire, tuguhaye ikaze. Raporo y'ibigo bibiri bikora ubushakashatsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo igaragaza kuba muri 2021 umutwe wa M23 warongeye kubura umutwe cyangwa se kubura intwaro nk'uko bisanzwe bivugwa. Ahanini byaraturutse ku mwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Ni raporo yakozwe n'ibigo byo muri RDC birumvikana, ikaba yarasohotse kuwa mbere tariki ya 5 Kanama 2024. Mu Gushyingo 2021 nibwo M23 yari imaze imyaka abayigize barahungiye mu Rwanda no muri Uganda bubuye imirwano na leta ya RDC. Uyu mutwe ku ruhande rwawo uvuga ko urwanira guca ihohoterwa ry'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi ziganje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, uvuga ko rikorwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Icyakora raporo yo kuwa mbere ivuga ko bitandukanye n'ibivugwa mu Rwanda na M23 ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Congo irimo gufasha FDLR n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Ibingibi ahubwo n'ingaruka aho kuba impamvu zagaruka cyangwa se zo kugaruka kwa M23. Ikomeza ivuga ko mbere y'uko imirwano hagati ya M23 na RDC yubura nta bimenyetso bigaragara ko abatutsi bo mu Kivu y'Amajyaruguru barimo bahohoterwa byigeze bigaragazwa. Raporo ya biriya bigo bibiri ivuga ko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo, ariko kugeza n'ubu ngubu nta kintu arageraho namba. Ivuga ko by'umwihariko mbere y'uko M23 yongera kubura imirwano, bamwe mu ntumwa zayo bakiriwe Kinshasa kuganira na leta, bakahamagara cyangwa se amatobarire bakahamara amezi menshi, ariko bakahava mu Kwakira 2021 ntacyo bagezeho. Ni raporo ivuga ko impamvu y'ingenzi y'uko M23 yongeye kurwana cyangwa se yuko kongera kugaruka kwa M23 ikomoka kuri politiki yo mu karere, aho ingabo ziyongereye ari nyinshi
muri kiriya gihugu cya RDC zivuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ikindi, ingingo y'ingenzi yari ubushyamirane hagati ya guverinoma ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Iyi raporo ivuga ko hari hashize amezi Kampala na Kinshasa bagiranye ubufatanye mu bukungu, ibyanatumye muri Kanama 2021 izo leta zombi zisinyana amasezerano yo kubaka imihanda ibiri. Ubwo umuhanda wa mbere ni uwa Kasindi Beni Butembo, umuhanda wa kabiri ni uwa Bunagana ndetse ujya Igoma. Ni imihanda yari kubakwa na kompanyi za Uganda. Hejuru y'aya masezerano ngo Kinshasa na Kampala byasinye andi masezerano yo kurinda ibyo bikorwa byo kubaka imihanda, arimo ayo gufatanya kurandura umutwe wa ADF waherukaga kugaba igitero cy'ubwiyahuzi cy'ubugome ndetse n'urugomo cyaguyemo abantu 4, abandi 37 bagakomereka bikomeye i Kampala. Mu Kuboza 2021 u Burundi ku bwumvikane na Kinshasa nabo bwohereje ingabo muri Kivu y'Epfo gukurikirana umutwe wa Red Tabara. Raporo ya biriye bigo by'abanyekongo ivuga ko ibikorwa byungikanye byahaye leta y'u Rwanda kumva igeraniwe kandi ihejwe mu karere. Ivuga kandi ko bijyanye no kuba muri icyo gihe umwuka wari utifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Abakuru b'ubutegetsi bw'u Rwanda icyo gihe bavuze impungenge zabo ko Uganda yakoresheje umwanya yahawe na RDC mu guhungabanya igihugu cyabo. Muri uwo mwuka iyi raporo ivuga ko u Rwanda ari bwo rwafashe umwanzuro wo gufasha M23 nubwo rwakunze kuvuga ko rudafasha uyu mutwe. Raporo kandi ivuga ko muri 2021 ubwo mu mujyi wa Bunagana habiraga imirwano ikomeye, ingabo za Uganda zinjiye mu mirwano ngo zirinde ibikoresho byo kubaka imihanda Kampala yari yaramaze kohereza muri Kongo. Ni mu gihe ubwo Bunagana yafatwaga muri Kamena 2022 RDC yashinje ingabo za Uganda mu guha ubufasha M23 ndetse n'icyuho cyo kuba yafata kano gace. Iyi raporo kandi ivuga ko intege nke z'ingabo za leta ya Kongo n'imicungire mibi y'ikibazo ku ruhande rwabo byatumye ikibazo kirushaho kuba kibi no kuremera. Ivuga ko Kinshasa yatangiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ndetse na za Wazalendo n'imitwe yindi igiye itandukanye irwanya leta y'u Rwanda mu kurwana na M23 kandi kanga kugirana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Hagati aho umuhate wa General Muhoozi Kainerugaba, ubutegetsi bwa Paul Kagame ndetse na Yoweri Kaguta Museveni bwongeye gusubirana umubano wabwo muri 2022 bafungura imipaka yari maze imyaka 3 ifunze. Iyi raporo igira iti nubwo amakimbirane hagati y'u Rwanda na Uganda yagize uruhare mu gutuma M23 igaruka kongera kwihuza kwabo, ntabwo kwahagaritse izo nyeshyamba. Kugeza ubu ngubu ntacyo u Rwanda ruravuga kuri iyi raporo cyangwa se kuri byatangajwe na biriya bigo byombi byakoze ubushakashatsi by'abanyekongo. Ku yandi makuru twaguteguriye, ubusanzwe yaba abantu bubahirizaga ibyo batuhaye. Yes. Kuko buriya mu bintu dusaba umuryango ushingiye ku mwemerere uzigisha n'abantu mbere yuko batangira badushyikiriza ibyo bita inyandiko yerekana imyemerere yabo, statement of faith. Iyo statement of faith yerekana ibyo bemera, akenshi ikanerekana n'ibyo bakora. Ikibazo rero kiba hehe? Ikibazo kiba yuko ibyo barabivuga barangiza bakifata nk'aho bidahagije. Hari ibintu bibiri birimo. Hari koko amatorero mwitorera imbere abantu basa nk'aho bahaba bakava kuri statement of faith, Yes. bagatangira kuvuga ibindi ngira ngo kugira ngo bakurure imbaraga nyinshi cyangwa bakurure abantu benshi. Bagomba kwigisha bijyanye n'ibigezweho. Iyo ababigishaga ibijyanye n'ibigezweho ariko hari ubwo babyigisha mu buryo butanagezweho. Ibigezweho n'ubuhanuzi butanga ibitangaza. Kugira ibigezweho. Yes.
ujyana abantu ukanyarira Yego. ntago ari byo ariko tuvuge no ku kindi cya kabiri harimo n'abantu bahisemo gusohoka mu matorero bagafata ubwo buryo ngiye mbona ari manipulation. wari uzi ko hari umuntu ushobora kuzunguruka imyemerere runaka insengero runaka ashaka ubuhanuzi bumuha ibitangaza bijyanye n'ibibazo afite? Ahubwo aho niho hari ikibazo. Yego. Ikibazo ngira ngo abasenga njya numva muri Bibiliya bavuga ngo Yesu yarababwiye ngo ibya Kayisari babihe Kayisari. Kandi iyo Bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye. Yes. Ngira ngo abantu bakwiye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana. Abanyamadini benshi bari kuvuga, abayobozi b'amatorero kuri ubu ngo bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho. Urabasubiza icyo akakaya? Murakoze cyane, ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. Ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa. Guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa. Yes. Ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikikubita hasi bikaza. Turabyuka tukajya gukora. Muri se nicyo gituma uri ahangaha kuri televiziyo y'amasaha. Yes. Ibyo rero nibyo abantu bagomba guhugurwa. Kwemera Imana no kubaho, Imana ifite ubushobozi bwabyo ikora. Ariko Imana ntitegekwa gukora. Imana igomba kubizura u Rwanda, ariko abanyarwanda bagomba kumenya ko ari abanyarwanda aribo bazarukorera bakaruteza imbere. Kuvuga rero ngo kandi cya kabiri muri se kiri ukuri ntago hahagaritswe amasengesho na rimwe. Nta dini zifatika zikora ibyubahiriza amategeko zahagaritswe. Yes. Odwe yakubwiye ngo yasenze. Pastor uriya wakubwiye ko yakira abantu barenga 1000 bakaba bafite ubwiherero kamwe ku bagabo kamwe ku bagore, kandi akenshi baba mu rusengero amasaha arenze 2. Ntabwo aho hantu haberanye n'umunyarwanda twifuza, ntihaberanye n'umuntu ufite agaciro. Bivuze iki rero? Hafunzwe abo bose birengagije cyangwa barenze ku mategeko. Hafunzwe aho hose hatujuje, yaba byashobokaga ngo habe hose nyine. Hatujuje ibisabwa, kandi ikigambiriwe naho. Ikigambiriwe ni ukuvuga ngo ukwiriye gukora koko. Itegeko nshinga ryacu mu ngingo ya 37 yubahiriza uburenganzira bwo gusenga no kwihitiramo aho usenga. Ariko nanone rikavuga ngo bikorwa ku buryo buteganywa n'amategeko. Uru Rwanda rwashyizeho itegeko ryihariye rirebana n'imiryango ishingiye ku myemerere. Rivuga ibyo bagomba kuzuza mbere y'uko bikora. Rivuga aho bagomba gusengera, uko hagomba kuba hateye n'ibisabwa kugira ngo hemererwe gusenga. Ikirimo gukorwa muri iri genzura ryishingiye ku kutubahiriza ibyo by'ingenzi, ibyo itegeko ryashyizeho kugira ngo umvishe uko bivuga ati twebwe amajwi yacu ntituyafata ku buryo abangamira abaturage. Agomba gucuranga ku buryo no hakurya bumva ko urusengero rwateranye abandi bakabyuka. Ariko muri abo baturanyi harimo umuganga waraye uvura ukeneye kuruhuka kugira ngo ajye kuvura abandi nanone. Yego. Harimo abantu benshi twese twirirwa dukora, dukeneye kuruhuka mu masaha yacu yo kuruhuka, ariko manywa hari abandi barara bakora. Ariko urusaku narwo rubuza umutekano, rubuza umudende. Baudouin, umuvuga butumwa ari kuvuga ngo imyaka 30 ishize u Rwanda rwabagaho ku masengesho. Uwo muntu mwakwemeranya cyangwa aratera ubwoba? Turemenya ko amasengesho hari icyo akemura, hari atuma abantu babana neza, atuma societe ibaho neza. Ariko nanone ndaza kubona fata nk'iterabwoba kugira ngo avuge ngo ni mutureke dukora ibyo dushaka. Sione uzivuga ngira ngo ni mu mavanjiri yose dufite muri Bibiliya hari aho bazaniye Yezu ngo igiceri bavuga ati ese dukomeze dutange imisoro ya Kayizari. Kayizari ni ukuvuga ubuyobozi bw'igihugu muri rusange. Arabwa ati muze igiceri turebe. Baragendukira ati hariho ndi batero Kayizari ati byakaze muri Kayizari ibyemura mu bihimana. Ni ukuvuga ngo amategeko niyubahirizwe. Niba muri mu gihugu mweza amategeko yaho, hanyuma niba iby'Imana nayo ifite ibyo basaba mu bikore. Ntabwo rero mu by'ukuri kuvuga ngo igihugu cyaba mu masengesho, ntabwo kishobora kuba mu masengesho abagabo n'abagore babyukira mu rusengero kuwa mbere kujya ku cyumweru. Iki gihugu ntabwo cyabaho. Baudouin, arumbwiye ngo rega ngo na Yesu ngo hari ahantu mu rusengero yigeze kugera abona akavuyo ngo ibintu ngo abikorana imbaraga. Yarabakubise ahubwo yarabakubita ibindi arabimena ngo kwa ko yarasanze inzu yitiriwe isengesho yarahindutse business. Tuganire gato kubijyanye n'ubuhanuzi ariko bugaragaramo
icyo nakwita ubupfumu bwambaye umweru kuko ndafata credit ka business ka mbere nshoyemo kagashya banki iri kumbarira nkajya mu rusengero runaka kugira ngo bampanurire ko byibura ndi nsigaranye nshobora kubona umugisha nkajya n'ahandi kubera ko wenda ubuhanuzi butajyanye n'ibyo ngibyo ahandi njye bagahita bambwira bati ahubwo ubonye viza ugiye i Burayi kuko muvu hari agafaranga ugahita noneho utangira gushaka viza ya mafaranga agashira nta viza itabonetse ubuhanuzi buri mu buyobe kuri kino gihe ubona gute ubuhanuzi bugamije ubucuruzi ubuhanuzi bugamije ubushukanyi ndumva twarigeze gukoraho n'ibiganiro bitandukanye mu itangazamakuru dukora inkuru zitandukanye hari abantu benshi twaganiraga babireberamo neza kandi bafite aho babagamiye bavuga ati birakwiye ko inzego z'umutekano polisi RIB batanya gukurikirana abavugabutumwa si we yahoze avuga ukuntu bagenzura content bagenzura ibyo abavugabutumwa bavuga sinibaza ko abavugabutumwa batanga statement of belief ye avuga ati twebwe tuzanye itorero rikora ibitangaza abantu bakabona amafaranga nta urabitangaza nta uravuga ngo tuzanye twebwe itorero ryacu rizanye kuvura indwara z'umubiri cyangwa zo mu mutwe abarabitangaza byose babihimba ari uko bamaze kubona abayoboke hafi aho ngaho kugira ngo bafatire muri bwa bushobozi buke bwabo n'imyumvire yabo mu by'ukuri rero ngeka ko kuvuga ngo abaturage abakristo bagiye kwicara basenge babone ibitangaza se hari bingahe Yezu niwe wigeze kubabwira ati niba mwakwaga ibitangaza mwabwira umusungu wimucyo ujye kutura hariya ntawe urabishobora ibitangaza biri hari nibihe ibitangaza bihari no kuvuga ngo umuntu yagiye yakize gukira indwara bisaba ko umuntu ajya gutonda umurongo ajya gusegera hadashoboka nyekero mu by'ukuri ko abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire urakoze Baudouin turavuga gutyo mu gihe ku munsi muri no weekend tuvuyemo hari amasakramento hari ubukwe